Hamjambo wanafunzi, uyu munsi tugiye noneho kwigira hamwe uburyo ushobora gusaba ikintu runaka. How can you ask for something? Mu Giswahili rero tugira uburyo butatu bwo gusaba ikintu. Hari abakoresha nataka bisobanuye I want. Hari abakoresha naomba bisobanuye ndasaba. Hari n'abakoresha unaweza kunipa bisobanuye can you give me? Yeah. Uburyo rero buri somehow polite. Hari unaweza kunipa maji, unaweza kunipa, sibyo, ushobora kubikoresha ukongera ijambo tafadhali. Urugero, unaweza kunipa maji tafadhali, please can you give me water? Nicyo ngicyo ushatse kuvuga, urumva ko it sounds somehow polite. And naomba sio vibaya kuitumia kwa sababu naomba nabyo bisobanuye ndasaba. Uri gusaba ikintu runaka ntabwo umeze nk'uri gutegeka like I want, which is nataka. Reka noneho turi uburyo ushobora gusaba amazi, cyo kurya, ukoresheje wenda ukoresheje naomba cyangwa se unaweza kunipa. Okay, reka duhere kuri naomba. Naomba chakula tafadhali. Iyo uvuze ngo naomba chakula tafadhali, ubuvuze ngo ndasaba icyo kurya ndabinginze. Reka turebe noneho dukoresheje unaweza kunipa. Unaweza kunipa maji tafadhali? Can you give me water please? Urabyumva? Aho ngaho ushobora guhitamo icyo ukoresha bitewe n'uburyo ushaka ko byumvikana. Ya ntacyo bitwaye, gusa yose ni amagambo akoreshwa iyo uri gusaba ikintu runaka. So tubonye ko iyo ushaka ikintu ushobora gukoresha nataka maji, ushobora kuvuga ngo naomba maji, ndasaba amazi, cyangwa ukavuga ngo unaweza kunipa maji tafadhali. Byose birashoboka. And birafasha cyane iyo uzi aya magambo, kuko ntekereza ko utakicwa n'inzara uri mu gihugu cy'abandi, cyangwa se aho hose waba uri uzi aya magambo mu rurimi rw'igiswahili ku isi. Bitewe n'abantu bakoresha igiswahili, bitewe n'ibihugu bikoresha igiswahili, ntabwo ushobora kwicwa n'inzara. Naomba maji tafadhali, I need water please. Unaweza kunipa maji tafadhali? Can you give me water please? So you can ask for food. Wenda bitewe n'izina ry'ibiryo ushobora gusaba amazi. Ubwo ndarebye mbona amazi nicyo kintu abantu dukunda gukenera cyane, ndetse n'ibyo kurya. Vuga food muri rusange, ariko ushobora kuba ushaka mkate, ushobora kuba ushaka umugati. Unaweza kunipa mkate tafadhali? Unaweza kunipa chakula tafadhali? Ibiryo. Unaweza kunipa mchele tafadhali? Byose ni biri mu mafunguro dufata mu buzima bwa buri munsi. So ayo magambo ashobora kugufasha. Byari byo by'uyu munsi. Bye guys.